lena ke i-Marketing Sports kanti ke ungakhohlwa ukuthi ke usubscribe ukuze ke njalo nje mangikhipha zona ke indaba lezi zemidlalo wena ke uzoba uqala ke osoyithola. Udaba ke lamba phambili ke namhlanje udaba lokuthi ke lona ke umdlali we-Orlando Pirates ke uyafunwa abomthetho esikhathini samanje. Udaba ke ngizoqala ngalo lokuthi ke lona ke oyi-CEO ye-Cape Town City yena ke uJohn Comites futhi ke uthokoze kakhulu ke ngesinqumo ke esike sathathwa iFIFA emva ukuthi ke lona ke oyi-FIFA Medical Committee yena ke uMichel Dihagai uye wamemezela ke ngaphambilini ukuthi ke umuntu okhafulayo enkundleni kumele ukuthi ke anikezwe i-yellow card. Kodwa ke yena ke uJohn Comites uthi ke uthokoze kakhulu ukuthi ke iFIFA iye yabona ukuthi ke onompemba angeke bakwazi ukugada isimo esinjengaleso ke enkundleni. Ngizophetha ke ngodaba engingaqala ngale lokuthi ke lona ke umdlali we-Orlando Pirates ke yena ke uJustin Shonga ngokudabuka walapha ke eZambia. uJustin Shonga ke uye waboshwa ke kulamaviki andlule emva ukuthi ke uye washaya i-girlfriend yakhe lapha ke uZinhle Khumalo. uShonga ke washaya ke uZinhle Khumalo phambi ke kwengane yabo. Uthi ke mayichaza yena ke uZinhle ku-statement sakhe uthi ke uye wahlangana ke naye ke uShonga ehamba ke nenye intokazi emva kokuthi ke ababone wasebandlula kodwa uShonga wasemlandela eflatini la ahlala khona afike ke wamshayela khona ke uze wasizwa ibona ke awumakhelwane mabezwa yena ke akhala. uShonga ke nentokazi le yakhe bahlala lapha ke endaweni yase Midrand kanti lesigameke kwesenzeke ngomhla ka-24 kuMeyi wona ke unyaka ka-2020. Kanti ke uShonga ke uye waboshwa esikhathini samanje ke wase kumele ukuthi ke avele enkantolo kodwa ke azange ke avele enkantolo. Abomthetho ke basambheka ke lo mdlali. Kanti ke umunye umbiki sesawuthola ukuthi ke yena ke uZinhle Khumalo oyena ke oyintokazi yakhe uJustin Shonga kanye ke nalona ke oyi-witness kuleli cala bake bazama ukuthi ke leli cala leli ke balikhansele.